We ona president uria urakire kuria Meru orere Gachagua arakorirwo akiamukirwo na njira nene muno onake ndanakorwo agitikia maria marakorirwo makihanika before ngunengere ici cikigia itumi cia aikaria kuria Meru kurega one of their own Professor Kithure Kindiki. Ruto akoretwo akiimpeach Gachagua niguo kumo replace na mutongoria wa kuma Mount Kenya eno ya Kianda, no riu Kindiki akorwo akiregwo muthenya Farigici. Kasongo ni kufinish. Kasongo ni kufinish. Kasongo ni kufinish. Gachagua akoingirite Meru na atongoria ta Mithika Linturi aria Ruto aikirie nja thutha wa kumerera mawira manene thirikari-ini hindi ya kampeni. Atongoria aya makionekana kuongerera maruru ma aikaria Meru aria makorwo makirega utongoria wa President William Ruto na magakuigwa nginya umwe wao Kithure Kindiki uria Ruto eciragia na gukorwo akimuteithura gwetha wendo wa aikaria Mount Kenya na makeria gugikorwo akigayukania Mount Kenya ya Rugongo neno ya Kianda. Umenikaribisha. Ati mjumbe yani walisema ati siwezi fika Mikidori. Nimefika sijafika.